It was a game that we really expect. We know that Maccabi is team that offensive is really very good. They have big guys that run the court. They have perimeter players that they're able to play 1-1 and also to shot a lot of three-point shot. And this was the way that they play in first half. Big problem for us, it was their offensive rebound under our basket. And momentum that we start to control this, it was different game. So finally last quarter it was really something special for us. Congratulations to players. We beat excellent team and we need to trust ourselves. This is a message after this game. Question? Questions? Anybody? Serbian probably, yes. Serbian. Do reči Pavle Knežić, 24-7, čestitam na novoj pobjedi, na savršenom duplom kolu. Koliko vas raduje ne samo što je dobar rezultat prvog duplog kola, nego i dobra igra i dobra atmosfera, ovi igrači su raspoloženi. Evo, jednom trenutku Sterling Brown posle pogođene trojke sa igrača nije potrošio odbranu, nego je stao pod košem da aplaudirao od sreće. Ja, sve ste pravo, postoji, ja sam to pričao i posle utakmice pred 2 dana, da imaju atmosferu, da žele da igraju, da su zadovoljni, da su srećni, to se vidi i na treningu. I naravno da je to zadovoljstvo veliko kad vidimo naše igrače da tako reaguju, da se tako ponašaju. Čestitke, još jednom ponavljam, odigrali smo veoma dobru utakmicu u drugom povremenu, pogotovo u zadnjoj šestini. Najveći problem je bio taj ofanzivni skok, ali smo posle toga uspeli da iskontrolišemo i da odigramo izuzetno pametno napadački. To je bilo mnogo važno, da koristimo sve kvalitete koje imamo tim i da naravno pokušamo da koristimo na slabosti koje ima Maccabi kao ekipa. No more questions? No more? Okay. Đorđe Miljanić, List Informer. Kako ste videli ovo poslednjih možda 20 sekundi kada je već sve bilo gotovo, igrači su se pa nekoliko igrača se bacilo na parket bez obzira što je gotovo. Da li vas to raduje kada vidite da su toliko borbeni? Naravno, to je najvažnija stvar i upravo to je pokazatelj svega onoga što je ovaj tim u ovom trenutku. Znači, borba za svaku loptu, ako se njih valjda trojica bacili u tom trenutku kad je utakmica već bila odlučena, to je nešto što je sigurno veoma, veoma pozitivno. Ja im čestitam na tome i od prvog dana kad su skupili oni imaju taj mentalitet i taj odnos. I uvek sam im govorio i kad smo izgubili ove dve prve utakmice i u Baskoni i posle toga u Madridu od Reala, da verujem u njih i da ovaj tim ima mogućnosti da napreduje i lično mislim da se to već pokazuje, ali naravno ovo je tek početak sezone, par utakmica smo odigrali, treba tu da automatizama se dođe. Bilo je večeras nekih trenutaka kad zaboravimo malo kretnje u napadu, kad zaboravimo šta je defanzivni plan, ali još jedno ponavljam, sve logično za početak sezone. Dobroveče, Tanja Ćulafić, Portal. Moje pitanje je, čini se da je Bonga X faktor Partizanov i da je nekako najkonstantniji igrač. Da li ste očekivali da tako brzo postane toliko važan, pa u krajnjoj liniji već je postao i miljenik navijača? On je iskusan igrač, nemojte se boraviti da on sa Nemačkom i svetski prvak bio, on je igrao na veoma visokom nivou, sposoban je da pokrije više pozicija i radi se o čoveku koji je zaista veoma koncentrisan na svakom treningu i koji apsolutno shvata svoj zadatak. Jeste, odigra je večeras veoma dobro, igra konstantno, ali igra i ekipa konstantno, to je ono što je meni najvažnije. A s druge strane, ako poredimo baš problem u trenutku kad je on izašao, kad je napravio 4 faul, mislim da je Pokuševski odigrao izvanrednu utakmicu odbranu, znači izvanrednu, čak i napadački, da je prepoznavao situaciju i to me raduje zato što taj dečko isto ima glavu za košarku i mislim da će nam sve više pomagati. Thank you very much, coach. Thank you. Congrats. Hvala najlepše.